apaan sih? Mundar mandir, kesetan keder lu. Sebelum dilanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Dari apaan sih, Ki? Mundar mandir, kesetan keder lu. Gangguin gua aja lu. Gue lagi nyari duit, Bob. Nyari duit. Iya. Yaudah aku bantuin, gua cariin. Aneh. Emang berapa duit yang hilang, Ki? Yang bilang hilang siapa? Lu bagaimana sih tadi lu bilang hilang? Iya, gue lagi nyari duit. Tadi gue kagak bilang duit gue hilang. Gak hilang bagaimana, ini kan lagi nyari-nyari. Soalnya tadi gue di jalan nemu duit 20.000. Ya barangkali aja gue nemu lagi di jalan. Bob, apa sih? Lu ngapain? Lah nyari duit. Siapa tahu gue nemu. Iya juga. Jadi kalau gitu kita nyari bareng-bareng ya. Ya ayo. Awas dong, kejaran dikit. Awas lu.